U kući legata Petra Lubarde na Dedinju nalazi se legat bez sumnje jednog od najvećih slikara 20. veka. Petar Lubarda je, bez obzira na literarne ukuse i preference, bio čovek koji je snagom svog talenta i svojim umetničkim izražajem obeležio čitave epohe, stvari ukusa, umetničkog kriterijuma i senzibiliteta, ali ne postoji ta rang lista, ne postoji ta ocena ukupne vrednosti srpskog slikarstva koja može da zanemari ogroman značaj impozantnog dela našeg velikog slikara Petra Lubarde. Na svojoj čuvenoj slici Čovek iz zveri, koja je nastala 1964. godine, Petar Lubarda je napravio interesantnu simboličku paralelu. Iako slika nosi naziv Čovek iz zveri, taj čovek koji se na slici nalazi je u njegovoj umetničkoj mašti, u njegovoj umetničkoj imaginaciji zapravo Beograd. Lik koji vidimo tamo je antropomorfni izraz onoga što je on zamišljao Beogradom. Zašto čovek i zašto zveri? U katalogu za izložbu Petra Lubarde 10 godina posle nastanke ove slike, njegova supruga Vera je napisala: za Petra Beograd nije bio samo grad, Beograd je bio čovek, topao, ljubak, gostoljubiv, prijatan, vibrantan, izazovan i hrabar. A zveri su predstavljale sukob koji je dat bez određene i precizne istorijske reference, ali na simbolički način oslikava sudbinu Beograda. Njegovu sudbinu koja je bila protkana ratovima, uništenjima, razaranjima, ali uprkos tome Beograd je zadržao svoju dušu, svoj status i svoju ljudskost. U ovom izuzetnom delu bogate pastuoznosti, naznačenih kontrasti crvene i crne boje, energija i impuls istorije prosto ruše čoveka koji posmatra. Jednostavno, energija silazi sa platna i prenosi se na posetioca i to je jedan od posebnih izraza kako je umetničko delo na štafelaji, nastalo praktično na štafelaju, može svojom energetskom snagom čoveka potpuno da obuzme. Gledajući sliku Čovek iz zveri, svaki od posetilaca, svaki od posmatrača imaće svoje uvide, svoje osjećaje, svoje sentimente i svoje istorijske referencije i prizore. Iz zbirki muzeja i legata Beograda. Otkrijte naše blago.